bazalwane uma ngaphambili uMamNtombela bazalwane ezashilo usisibuyi sithe masingena la phakathi sathi sisekhaya sezimfundumalo nokuthula ungena la egroupini yaBamsibande ngangeniswa usisibuyi besidogile kakhulu bazalwane besithi siyakholwa kanti asikholwa senza izinto sathende inkonzo zokukholwa kanti cha sihamba ngendlela errong sithe masingena entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa sathi nake ekhaya kufanele ukuthi singene khona phambi khona simbonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli gama elithi inkosi Jesu uyinkosi ngempela empilweni zethu sinqoba ngalo ekhambeni kweindlela zethu sithi masibiza leli gama sasibona ukuthi niwazi asibelong la kufanele sifune indawo la sibelonga khona la sizohlanganyela nabazalwane esikhuluma ilanguage eyodwa bazalwane yiloko nje sibonge nje umusa ukuthi sikhona sasa sokufika la bese longilangazelela ngithi kodwa Nkosi yazi since last year solo ngisabu uWhatsApp baMsibande ngibuza ngifuna indawo ukuthi la ikhona ni branch lana ngibhale phinde ngidelete shawuvalo ngathi manje last week ngathi yabona manje ngizoyenza lento efanele ukuthi ngiyenze ngibhale ngaqale ngeme ngashawa ivala ngabonga uNkulunkulu ngoba phela kulamala ukuthi manje message yakho iphendula after 3 days ngathola isikhathi nami ukuthi hayi kufanele ukuthi ngikhulekele lento ukuthi yenzeke ngempela ayabuye kimi angixhumenise nobakutshala ngijabule ngathi hayi siyahamba ke manje siyenkonzweni azi ngivuke ngobani ngivuke ngo6 ekseni ngo6 kusayi ngiyahamba ngenkonzweni ngiyavusa ubaba ngithi hayi phela sihambe phela senkonzweni lapha ngiyabonga abazalwane ukusamukela sisekhaya lana siyabonga